turabashuhuje tunabifuriza kugubwa neza mwebwe mukomeje kudukurikira kuri aya makuru mashya, amakuru utapfa gusanga ahandi, ari nayo mpamvu nkusaba nimba ari ubwa mbere udukurikiranye kugira ngo urebe munsi ya video ukande kuri subscribe kugira ngo aya makuru urusheho kuyakurikirana gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu reka tuyahere ku mirwano karabutaka ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC, ari nako muri aya makuru turi buze gukomoreza hamwe. Amatora akomeje kuvugwa ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya, Perezida Putin yatsinze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage byongeye gutangaza byinshi byaranze aya matora, ari nako aya makuru yacu turi buze kuyakomereza ku basirikare bakomeje gupfira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo b'Abarundi. Amakuru aratubwira ko abaturage barimo kubeshywa amakuru y'abasirikare bahitanywe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu bitero bimaze iminsi byumvikana hagati ya FARDC na M23, ari nako tuza gukomoza ku rupfu rw'umwe mu basirikare bakomeye cyane mu nyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Ubusanzwe Colonel Gaston cyangwa Byiringiro hari hashize iminsi bivugwa ko yaba yarahitanywe na M23 mu bitero byibasiye uduce twa Nyanzare ndetse na Rwindi. Amakuru aza kujya ahagaragara ko Colonel Byiringiro ari muzima ndetse arimo aritabwaho n'abasirikare ba FARDC, by'umwihariko muri regiyo iherereye muri operasiyo ya 35 iherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bivuzwe nyuma y'uko yabizwe ko yahungishijwe n'abarwanyi ba FDLR nyuma y'uko bari bamurasheho amasasu menshi M23 mu mirwano itoroshye yabereye mu gace ka Nyanzare. Wowe kanda subscribe, share ndetse na komenti kugira ngo ibiganiro byacu turimo gutegura birusheho kukugeraho gatanu kuri gatanu. Ku butaka bwa Congo urugamba rukomeje kurushaho guhinamirana, intambara ikomeje kurushaho guca ibintu. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zarahiriye ko zizarwana paka kugeza ku isegonda rya nyuma, zitazigera zigirana ibiganiro n'ubutegetsi bwa bwana Perezida Felix Antoine Tshisekedi ukomeje kuzishinza kuba arizo zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindo bitandukanye bya FARDC. M23 guhera ku wa gatandatu w'iki cyumweru twaraye dusoje nibwo yongeye kujya mu mirwano karundura. Imirwano yibasiye imisozi igera ku 8 yari irimo ibirindiro bya M ndetse n'ingabo za Congo FARDC, by'umwihariko mu mujyi wa Sake. Ibibombe byaraturitse, binavuga ko byakomerekeje abasirikare 8 b'ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO zatangiye ya operasiyo ya Springbok. None ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikomeje kugaragaza ko nihatabaho inzira y'ibiganiro hagati ya FARDC na M, iyi ntambara itazahagarara. Abasesenguzi mu bya politike ndetse n'abakurikirana hafi iby'iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Congo baremeza ko ingabo za M23 zimaze iminsi zirimo gukubita ahababaza igisirikare cya Congo FARDC, by'umwihariko mu mirwano karundura imaze iminsi irimo irumvikana mu bice bitandukanye, dore ko iyi mirwano yabaye kuwa gatandatu yabaye nyuma y'uko M23 yigaruriye agace ka Nyanzare gasanzwe kavukamo General Sultani Makenga, ikaza no gufata agace ka Rwindi, ari nacyo cyatumye bigaragara ko M23 irimo irarushaho kugota umujyi Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko byagiye bigaragazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Bombori ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin bongeye gufata intera ikomeye cyane ku munsi w'ejo. Imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Putin yarabaye mu mijyi igiye itandukanye. Ni imyigaragambyo yahawe izina rya No Putin, dore ko abigaragambyaga bari bafite ibyapa bininiri bagaragaza ko badashaka ko Perezida Putin yongera kubayobora. Ibi bakaba babitangaje nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ihanganye n'igihugu cy'Uburusiya bikomeye cyane mu ntambara iri muri Ukraine iherutse gusohora itangazo imenyesha amahanga ko ibirimo kubera ku butaka bw'Uburusiya naho bitaniye n'ihotera
itohoterwa ritagendera kuri politike nyakuri, by'umwihariko Amerika ishinja perezida w'Uburusiya Vladimir Putin guhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu kiganiro perezida Putin yagiranye n'ibiro tasi by'Abarusiya yavuze ko icyo ashyize imbere ari ukurwana ku ishema ry'Uburusiya, ari ukurwana ku ishema ry'Abanazi, ndetse Putin atazigera arebera uwo ari we wese ushaka gusenya ubumwe bw'Abarusiya, by'umwihariko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kugenda birushaho gushaka gusenya Uburusiya byifashishije intambara birimo birateramo inkunga igisirikare cya Ukraine, aho perezida Zelensky akomeje gufashwa n'ibi bihugu kugira ngo Uburusiya butaba bwafata iyo ntara yose ngo bwongere kuyisubiza nk'uko byari byaragiye bitangazwa. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku basirikare ba MONUSCO bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kurira ayo kwarika ubu M23 nyuma y'uko ishinjijwe kugaba ibitero ku ngabo z'umuryango w'abibumbye. Noneho umutwe wa M23 urashinja ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu baturage zifatanyije na FARDC hamwe nabo bafatanya kurwanya ku mutwe wa M23. Mu itangazo umutwe wa M23 washyize ahagaragara ku munsi w'ejo tariki 17 Werurwe 2024 ryashinjaga ingabo za MONUSCO gufatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi SADC kugaba ibitero ku basivile batuye mu bice bya Sake ndetse no mu nkengero zaho. Amakuru kandi ari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni urupfu rw'umwe mu basirikare bakomeye cyane b'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Uyu akaba ari nta wundi ni Koloneli Byiringiro cyangwa Koloneli Gaston. Amakuru avuga ko mu gace ka Rwindi ariho uyu nguyu yakomerekeye nyuma y'uko M23 imuturumbuye mu gace ka Nyanzare ko muri teritwari ya Walikale. None amakuru avuga ko Koloneli Byiringiro yaba yarakomerekeye bikomeye cyane ari hafi no gupfa ari mu gace ka Rwindi nyuma y'uko M23 ihagabye igitero ndetse igafata n'aka gace. Bivugwa ko abarinda Koloneli Byiringiro barashwe bose bahasiga ubuzima ndetse ahungishwa n'abasirikare bagera kuri 6 bamujyanye ari mu ngobyi y'abarwayi. Binavuga ko yajyanwe ameze nabi kuko yari yarashweho amasasu menshi n'aba barwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje gutangiza operasiyo ikomeye cyane igamije kwirukana burundu FDLR ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kuko niyo ntandaro ya jenoside irimo irakorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi ikorwa n'imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FDLR, bose bakorera mu kwaha kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mutwe wa M23 uherutse kugaragaza ko ibirimo biraba utazabyihanganira ndetse bazarwana paka kugeza ku ifirimbi rya nyuma, ariko ubuyobozi bubi bwa Perezida Tshisekedi